Atrodo, dar taip neseniai Azijos ir artimųjų rytų pasauliai atrodė paslaptingi, egzotiški ir nesuprantami, kas neretai kėlė ir nuostabą, ir baimę, ir skatino romantizuotą kitoniškumo viziją. Paklausykime, kaip Azijos kalbomis dabar kalba Azijos studijų programos įvairių specializacijų desteği. Türk kahvesi sadece bir içecek değil, bir ritüeldir. O kadar özel ki UNESCO kültür mirasına girdi. Peki fincanın dibinde ne var? Kim bilir, belki geleceğin. Çünkü Türkler kahve içtikten sonra fal bakmayı sever. Аватара iti namakam chalea chitram jagati suprasidhamas. Аватара iti sanskrita shabdosti yasyartho ворога iti. Origami wa Nihon dento tekina sobi desu ga, jinko eisei no taiyo denchi panneru ya, iryoyo no stentografto no oritatami ni mo oyo sareteimasu. لقد سيطرت اللغة العربية على العديد من لغات العالم. هل تعرفوا أن هناك كلمات أصل عربي في اللغة الليتوانية أيضاً مثل الجبر، الإقصير، المنخة، التريفة، القهوة والسمسم. إذن افتح يا سمسم. 在华人文化里，父母通常不会直接叫孩子的本名，而是会取一些意思变异的小名来称呼，就像 小虫、石头、豆豆、臭蛋之类的，这种做法其实是一种辟邪的方式。 K-pop, K-드라마, K-뷰티, K-푸드 한국의 소프트 파워는 점점 더 많은 분야를 아우르며 세계 쪽 수백만 명을 매료시키고 있습니다. भारती दुल्हन अपनी शादी में बहुत जेवर पहनती है जिन्हें 16 श्रृंगार कहते हैं। इनमें झुमके, हार, मंगटीका, नाथ, चूड़ियां अनिवार्य है। Atraskime Aziją kartu.